Düşmanның arka позицияларына рейд ve işgalcilerinin gizli cezahanesine ucum. Baş istihbarat idaresinde işgal etilgen Xerson vilayetinde esir düşken 5 Ukrayn nasıl azat etilgenini gösterdiler. Onlardan arasında Ukrayn arbiyi, sabık polis xadimi ve 3 insan. İstihbaratta aytkanlarına göre azat etilgenlerden biri ağır yaralangan. Esir düşken arbilerge Yanaşov meseleleri boyunca koordinasiya ştabında Ukrayna hakimiyeti bütün azat etilgen insanlar hakkında kaygıra, ular kerekli tibbi yardım ala. Новая Каховка шеерінде рус мермілерінен анбар патлатылды. Бұны көрген insanlar видео чекті. Анда bulunған дұшманның арби едеклері бұтын геже девамында патлаган. Адисе, базар ертесі ақшам saat 10.30-та yüz берді. Бұндан evvel işgalciler берген ава телекесі сигналы eştildi. Ukrayn askерлері мермілерінен дұшман анбары яда işgalcilerinin базалары кібі мұйым объектлеріні ғарби devletler temsil etken hassas silahnen yok eti. İşgalciler o'zlari de raketa uçurulması HIMARS reaktiv sistemasidan gerçekleştirilganini tanıdı. Ama bu raketalar Silitraning anbarga urganini bildirdiler. Faqat Silitra bir qaçsa devamida geldi, bir anda patlay. Rus anbari yok etilmesining videosini chekkan yerli sakinlarning tefsirlari de diqqatga layiqdir. Эти русские отдыхают. Смотри, я все вижу, да подожди. Я все снимаю. Душман кені Миколаев шееріні ұжым етті. Вилайет yolbaşısı Виталий Ким айтқанына көре, рашистлер Смерч ve Торнадо С реактив системалары kullanılmasının en azından 19 raketa uçurdu. Bunun neticesinde iki hastahane ve mesken evler zarar gördü. Raketa urgan yerlerde yangın yüz berdi. Mesken binalardan gayrı iki maşina yandı. Hiç kimse helak olmadı. Ama 12 insan yaralandı. Sakinler айтқанына göre birinci patlama bir kun evvel olgan gibi saat 4'te eşitildi. Загудела сирена и в смартфоне, и за окном, и после этого пошла серия взрывов. Мы мгновенно стали между стенками, в дверной проем, там толщина стенки, это метр, может быть, очень старый дом. Думали, будет безопасно. Оказывается, с окна посекло. В общем так. Мужу лицо рассекло, меня слегка. Миколаев vilayetining yolbaşısı Vitaliy Kimning fikrine göre işgalciler Erkun Mykolaev şehir avionun civarına ucum etip, Ukrayn arbileri Xerson vilayetindeki Rus bazaları ve mermilerinin anbarlarını muvaffakiyetle yok etkeni için intikam almağa istey. Yerli sakinler işgalciler Xerson yanındaki Oleşki şehrinde bulunup Mykolaev'ni ucum etedi. Ama raketalarının uçurulması aman aman Erkun eşitili. Это ж зеркально, они бесятся, работают военные четко, палят не только склады с БК, палят командные пункты вместе с генералами. У нас вообще в Николаеве, это не помню, мы, по-моему, лидеры в уничтожении всяких руководителей генералов. То есть место такое, только приедут, только назначат какого-то нового кирдык, то есть вместе с заступниками до свидания. То есть на концерт Кобзона. Поэтому... К сожалению, очень серьезно обстреляли город, много есть разрушений, школа, больницы, все живы, слава богу, то есть все остальное отстроим. Сили оборони України відкинули росіян на Слов'янському напрямку та придушили спробу ворожого штурму на північ від Харкова. Про це повідомляють у Генеральному штабі. А у військовій адміністрації Луганщини додають, що бої точаться також біля Верхньокам'янки та Білогорівки, об яку вже тривалий час розбивають лоби рашисти. Ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях вздовж лінії зіткнення з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України. Застосовує штурмову та армійську авіацію. В окремих районах проводить фортифікаційне обладнання передових позицій.
Қырым татарларының темсілжі органнан коммуникация каналлары ве қарар шығарылмасы механизмлеріне ерішімден марум етілді. Меджлис рейсі Рифат Чубаров, меджлис азасы Асан Алиев ешгалжілер тарафына кечіп сөзді Херсон вилаетіндегі Новоалексеевка қасабасының ел башчысы олғана аққанда малюматны изатлады. Асан Алиев 2005 сенесінден башлап 2014 сенесіне қадар Херсон регионал меджлисінің башы еді. Херсон вилаеті Девлет мемориеті ел башчысының ярдамжысы оларақ чалышты. Ве Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжісінің ярдамжысы олып, миллетлер ара мұнасебетлерінен бағлы меселелерден месуледі. Ама Херсон вилаеті ишғал етілген сон орусларынан ишбірлік япы башлады. Чубаров аңлатқанына көре Алиевнан Сейтумер Неметулаевнен баға қанда белі олғанда Алиев өз вазифесінден бошатылды. Сейтумер Неметулаев Девлет хайнлигінде қабатланған Геническ районы Девлет мемориетінің сабық ел башчысы. 2014 сенесі Қырым ишғал етілген сон Неметулаев ярмадаға қачты. Шымды оны Украина телекестілік қызметі қыдыра. Алиев Херсон вилаетінде гізлемеден душман тарафына кечкен екене белі меджлис темсілжісі олды. Як тільки нам стало відомо про перші контакти Асана Алієва з Сейтумером Неметулаєвим, ми одразу вивели Алієва з усіх наших комунікаційних каналів та механізмів прийняття рішень. Де-факто Асана Алієва абсолютно виведено за межі діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу. Щодо формального членства у Меджлісі, то рішення про позбавлення статусу згідно регламенту Курултаю кримсько-татарського народу може бути прийняте лише на сесії Курултаю, яку в умовах окупації Криму зі зрозумілих причин провести неможливо. Ишғал етілген судақталі қайт олмаған инсанлар Z фашистны ұрды. Ялы кенарында белі олмаған кішілер Z тарифінен футболканы киген еркекні көтеклеген. Бұл Украинада женклешкен сон Тедавиленов үшін шифаханеге келген рус арби екен. Ерлі хабер васталарында кемалиматқа көре Одессе арби шифаханенің бригантина искелесі янында олып кечті. Санкедерсін ишғалжы янына келген инсанлар Украинаға шан шерифлер олсын. Украина тарафындамыз деп қычырғанынан ишғалжы йықылғанжы ұрғанлар. Фақат Қырымнан ишғалжылер акимиеті бұл малюматына рет етті. Ерлі коллаборантлар ве тешвиқатшылар еркез Қырым татарларға нефрет беслемесі үшін ишғалжыге Қырымнан тамыр халқының темсілжілері ұжым еткенін білдірді.